Kakasi Jantia Presbyterian Synod Pedang Standing Choir kan sayo ban ai artli ki jingruai haka jingiseng jong ka General Assembly ka Presbyterian Church of India kabadai ka jing kedulang ki ka artli ki synod ka banlong ha Aizawl Mizoram kabala pedang da ka Mizo Synod ka banlong ha ubnai Jemmang mentau senam arjar pusau ya kene ka jingyo jingruai ka KJP Synod Pedang Standing Choir haka jingiseng PCI ha Mizoram kadai gebla pentiap da moderator ka synod ubla penyai je ke jingiseng jongga kasi jentia Presbyterian Provisional Synod Pedang jong kirang ba keba arsin kebla penkut mentaga sengi ublai kebalong habalang Presbyterian Karang kebahap hamau kendreu Presbyteri kebahabru hamau kendreu blok East Khasi Hill District moderator ulai tu bahagane ke jingiseng PCI kan sa itu no ya ke KJP Synod Pedang kum ka synod kebapura hadin baklami no nak KJP Synod mingi. for the encouraging and inspiring, so to say, message to the synod from you as our in charge, the in charge of the
KGP Provisional Senate Bank. We are happy that the General Assembly has entrusted you to be part and parcel of our Senate. And under your guidance, we made terrific progress, and we hope that we will continue to walk in that direction in the times to come. Dengan subuh kan si kendian beradian ya kajing keren gedong administrative secretary in charge ni agak kian jongi agak penting kong ai ya so penting jongi ya ki vital statistics ya ki jong ka General Assembly agak General Assembly gedong subuh Sedang jong kini ke profesional senat jumi. Kalau bernama kicing ini kibagi dia kedua. Mulai bau ya kecing ayu yang mulai. Mulai lam yang buat jengi. Menyelah manusia pikirai kedai kepor kedai. Nak kebetul buat petrau ke kereta kejumpai buat yol ya kebagi dia akan lenti kedai. Kongka Provisional Senate. Susu ni para syakri upan bau ya kejing semua berom ya ke Provisional Senate kejongi. Ya ke General Assembly jong ke President Church of India kaladap ya ke Bantong Haulai September jong ke senam Arko. But upan bau ya kejing semua kemen. Ya kejing ya denti kejongi kongka Provisional Senate. But betul apa yang kejongi kejing kebetulan kejongi bagi kau tinggi luar angin mulai. But Executive Committee jong ke General Assembly jong kepala Presbyterian di India. Kapa Tablong Sen adu na January jong ke senam. Kalau yang dia ke recommendation kejong ni in charge jongi. Ban penlong dia ke senat kejongi. Ka full-fledged senat. Oleh itu, Pak Adin dalam place dia ke report, dia ke progress report, dia ke jengyan seperang jauh senat kejongi, ke profesional senat kejongi. Didon, membuat manong, bagi executive committee, jong ke PCI. Dalam penuh kejing arsatin, samdan penuh kejing arsatin. Kalau yang dia ke recommendation, kejong administrative secretary in charge ni, but kalau rai man recommend siaga general siaga bayan jong ke General Assembly kabanlong adu sitrik adu santrik menanyi hakabalang hacatlang kabadon apo nomba aizor kabadon hagang bisu Presiden Church Senat pan hanggang didon kejing kerman kepesayam om diurangba kabanyan kan sabiang dia ke recommendation jong ke Executive Committee Bak Shen Adin ingin sayo ya kamarong ke Senat ke Pura di kemengiong di nongway ke full-fledged Senat. Di uain kerku kerdo ini ke profesional Senat. Bak uai lu boleh kun kersian boringi dengan lah ya kawan dia dikini kalau lenti kejongi. Kejing ini bat kejing persang kejongi ban boy sekatong. Pat sikit upat bau kejing semua berdoa. Pak ni ke senat kejongi, ke profesional senat kejongi. Hadin berlarong ke senat ke Pupura, ke salom ke senat ke Mahkamah. Keweni ke senat ke Mahkamah deh. Ke abdeng ki unit jong ke General Assembly. Kibadon kibakentu itu kibuli kibadon lupa pat ikini kibadon tolong kompisenat. Uru itu nawai boleh mengenai keleng berkerku. Ya kejingan nanti kejongi kom kesenat. Nagawai kepos kawai pat. But udon kejing kerman. Bah kejingan lam kejong mulai. Ini iki bakam kerau. Kejingan dari pada senat kejongi nang di syakmat. Jadi kita para bungai tiba kejongan. Dong kendam. Kom kere pasro. Jong kejing keren kejong ni administrative secretary jongi.
ya nanti kejongi kom kasrat haduk mentah bat ya kawangi ingin senang ya nangi sama kemudian terku ya dong sekali may God bless or in church administrative secretary church and we also give you our assurance that we will continue to work in tandem with the General Assembly of the President Church of India in